muraho neza nizere ko mumeze neza jewe ndakomeye ndashima Imana amazina yanje nyitwa Nyahumure Chantal kuko mubizi n'ubundi mwari mumenyereye ku itara ry'Umurenge TV show ariko ubu nyine nafunguye channel yitwa Itara ry'Umurenge official n'ubundi ni ryatara gusa nakomejemo kubera narayikunze ni ryiza niyo mpamvu rero murabizi ko twagize ibibazo abantu bakurikiye ikiganiro ca mugenzi wanje yarabisobanuye yavuze ibibazo twahuye navyo kuri iriya channel badusubiye ibiganiro ariko sivyo cyane nje kuvuga ubu nyine ubu ngubu narinje kubabwira kuko nafunguye channel abakunzi banje mukomeze munkorere subscribe na share na comment na like nukuri ndabakunda kandi namwe murankunda nizere ko mwari munkumbuye cyane naje nari mbakumbuye ahasigaye ibibazo byagiye biba kuri ra channel yacu muzabibona mu kiganiro cy'ubutaha kuko nzabibasobanurira neza turi kumwe na mugenzi wanje nawe nkingene yari yabibasobanuriye kugira ngo mumenye ukuri kw'icano yacu uko byagenze ndabakunda yeme naje nizere ko munkunda munkorere subscribe yeme ndabakunda kandi nizere ko turi kumwe mukomeza kunkurikirana iyi channel tuzayivugira ibintu byinshi bitandukanye rero ni karibu rwose muze ni channel yanyu ni channel yanje twese hamwe kugira ngo dufatanye hamwe sawa murakoze kandi mugire umunsi mwiza murakoze